Pula na hambai sini channel sin bagai payment bagai gasa haksal ni kosta kai te sini STGD all qualified na sengte ba hamai pharo joto kamini phainya rang mamang seng tini sini deputy CM male mane samung ke sini taklai 2022 je all je 68 mane je STGD qualify ang na rang no sini backlog po je tong mane abo seng mana ni bagai sini sar deputy CM ni ra seng deske pano seng mana ni bagai seng request khanya bagai phalayo te seng first time male pharo ke bosung na sawa seng sini je backlog post tangone abon bagi bonai nai hne sing abono khaka oina sing all mane parani phanang thong haksal mane tongnai rok phanang tu singoro phale jamani khaka oi sing mana na hne wanso gota first time na rok puro phai mane pule na rok bo baise malai mane asal bu puro istela 26 tarik ko sing malayo tharnai 26 tarik ko ga puro tamo onko joba ma kabe bo sawo naina ni bagi hne bosok balo phasa tini be thangayo 26 tarik ngai tini to so 6 tarik sibo October dai tini hinkela no malanya phai mane made malai lekha to na tau su ro mia bo 10 mi ngai tong mane bagi sar ki sar thui tong ani sawa ma ki sing wait khlai tong tini malai thangna ta sing sines ko malai nai ngai tini bo sem no osap no sini osan mong kaisa no sing backlog post tai 68 all manjak STGT je qualify sini te brasa ni sino sing deske pano borong mara nai emna bole o dinor je tini tise phai malai phai jaw bas kango malai diro honela saya mane nai nai sini bagai nai nai ni sawbo tau si kam tu malai phini abo sar bohai no sawo abo bosai me ya botam banga ke rohor kha bo abo kuno sai me hanai sa kam no si kam tu to se malai phina abo to sing abo group sing mili wan sok nai nai sing to already sar si ka dop no thangai malai salai phai kha इंखे बो आबो शिक्षा मंत्री अलरेडी संग साजा अब 172 जन बागै एग्जाम ना रंखे अब तै बारे रै नाय मैया हनै साव इंखे आबन परे बसाव नेरब अर्थ मंत्री बिथांनि मालाय दि बजे दि सना मान मै हनै साव इंखे ताबो संते बिस और फाइपि काके ओ सार बहायनो तैस शिक्षा डिपार्टमेंट नो ब्लेम खाइ साव तम अच्छा खाली से पूछ खाली तो के तान बगे नाय आबो अब जों संका सारसिनि त अलरेडी बैकलॉग कमा टंग टंग जों ताम बगे नाय हनै सा माने सार सिनि अर्थमन्त्री बब सार माने आसक्ता सिट बैकलॉग टंग ताम नाया बा नै बा उल्टा शिक्षा मन्त्री नो बते बिसा साजै आंगि सावै टंग था गेसं ताबो अ जागावो यांगो थांगो जों लामा कने गेसारो जों यांगो थांगै सामुसानाय आबो जों निजे जों कन्फ्यूजन दंगो ओंखे जे सिनाय नुनाय रक अ सामुनो बाहायके सारि दिसायमान आबन जोंनो बे साजेस्ट थाके जानाय जों जत स्टुडेन्ट रक दंगो न एर फले फानो जों अ सामुनो बाहायके सारि माने जों कामपि सिसो आरो थाङै मालाय दिहनानै यागुलो अरबन थां फाइ मालाय फाइ जनायो न मालाय फाइ ग्यां गारो थां मालाय फाइ ग्यां गाय बबो सावर थांदे गनोंनि मुंसासो कोन खायदे जे दं आबो नते आबो जों ताबो वानसोगै मान याको ताम खायनाय जों खायथायले दंगो सिनि तांगै माबा सिनि मान थाइसि जों साइज मान दंगो सिनि अलरेडी तसे दंगो नै साइ मान दंगि जों तांगै आसो दंगैला जों अबन बागै जों मोनसे बिग एकटा स्टेप नाना नांगौ आबन बागै जों तियार दंता जों नाहारनाय मोनसे स्टेप नाहारनाय ना गावरो के तिनि जत चिनि अंक तिब्रासे STGT रोग फाइजा ए और जरा STGT माने क्लास 9 10 नि जरा 10 माने क्लास 9 10 टिसन बागै जरा एग्जाम रिनाय र जतन फाइजा गर मैक्सिमाम बर 100% रम 100% नि बाइरे 80% बरले फाइजा कर जागाव हमने बसक बांगना मोटामोटी क्वालिफाइंग जासिमेन 450 থেকে 500 জন बरक दं नंगौना